Ngajeng-ngajeng hubungan. Ngajeng rara terus ya. Swastiastu, Omah Seni, suksema sampun rawuh. Nggih, penyanyi kita Pak Man Sumbang, suksema. Nggih, rahayu. Kita kalem dijang sampun make Bandung mriki. Niki nonton kediaman rumah Haji kan sampun akeh Haji. Bapak, rahayu Pak nggih. Nggih, rahayu Pak, suksema. Saking Omah Seni, Pak. Nggih, suksema Bapak. Suku mana, Pak? Nggih, rahayu. Nggih. Suksema, nggih. Nggih, Bapak kemana niki makan? Yang jadi Gilimanuk. Gilimanuk nggih. Ayam begitu. Nggih, rahayu Pak. Ini anak Gilimanuk. Nggih, rahayu. Salam nak dadah. Ya. Yang kemudian iki. Tukang ngelit bawang, bakar basa, rahayu. Agar tak menangis. Ya, nggih, deres. Ikan boleh di perayangan ini kalau naturananya. Nah, niki sampun dados ten tiang ngaya. Yang rencanane kan nanganya rike keda jadi sampun dia dados tiang ngaya. Keda tiang mangkuk. Ini rahayu.
Para semacam ini dari sana kami, dia dibagus Gedra dan Mawan, kena ke Sang Medue Layon, dia jadinya wafat pinanggal Lung Dase Siki Agustus 2021. Kemantan upakara sane pelaksana yang mangkir ring pinanggal 3 September 2021. Nggih, Januna sering ide nade sareng sami, tiga angge gede sami. Mapaice utawi mendoakan mangde ajendia katerima ring ide sang yang dewasa atur kena sane becik. Nggih, wonten sampunika yang semua banget bagi dan sama-sama dengan pinjang atau permasalahan Om Santi.
Ngapain? Kan lihat sini. Bangga ledang kedua, dua neng situasi sekali makin ledang niki tamu sampun antusias satu nyarengnya nih di kedukan puniki Ini penyangro tapi ini arah tapi tua. jadi wedan niki ajuran Pak Gubernur Bali sampun kemargian kopi pahit sareng arah asloki tapunang lebih nggih kadang rendeng ampurayang dulu ya dan enak niki ya kira langsung ampurayang ya Ini supir Adam R ya. Pilot. Bisa lewat rekening bisa. Tadi logo. Ada.